Muška voda se spominje još i u 17. stoljeću kada je poznati turski putopisac Evlija Čelebija prolazeći kroz Kladanj čuo za mušku vodu i on je označio kao eliksir mladosti. Kaže, ima jedna mala čaršija, zove se Kladanj, u kojoj se nalazi eliksir mladosti, a u stvari radilo se o istoj vodi koju i mi danas koristimo. Zatim i u vrijeme Austro-Ugarske, zahvaljujući prirodnom okruženju, ljepotama konju planine, bogatstvo ozonom, kiseonikom, u Kladnju je postojala bolnica za liječenje plućnih bolesti, gdje su Austro-Ugari prepoznali taj ambijent i liječili su se i domaće stanovništvo, a i ljudi koji su dolazili iz Austro-Ugarske monarhije. Zahvaljujući ljekovitim svojstvima muške vode, a ona ima pozitivne efekte na liječenje šećerne bolesti, zatim na snižavanje krvnog pritiska, poboljšava cirkulaciju, poboljšava metabolizam, a njena glavna karakteristika po kojoj je sami kompleks dobio naziv muška voda, kažu da utiče i na mušku potenciju. Zahvaljujući tom argumentu ona je bila na vrhu popularnosti tih 60. godina. Tada počinje i industrijska eksploatacija muške vode. U to vrijeme kad se počela ta industrijska eksploatacija, počela je izgradnja i hotela koji je dobio istovjetni naziv kao i voda. Znači, negdje oko 65. do 70. je građen hotel i bio je u funkciji. Svo vrijeme do rata bio je poznata turistička destinacija koju su posjećivali planinari, posjećivali su ekolozi, posjećivali su ljubitelji prirode i mnogobrojne sportske ekipe. Preko puta hotela imamo stadion za veliki nogomet koji je standardnih dimenzija. S ove strane rijeke je bila trim staza koja je bila još jedan novi dodatni sadržaj za to vrijeme. 1981. godine hotel Muška voda je izgradio 3 bungalova sa 6 apartmana koji su se također koristili za iznajmljivanje i povećali su smještajne kapacitete hotela. Zadnja rekonstrukcija hotela prije rata je bila 1989. godine kada je urađen aneks hotela, 2 etaže sa 80 kreveta, sa nekih 24 sobe. Nažalost, ratna zbivanja su doprinijela da je hotel prestao sa radom. Privatiziran je prošle godine gospodin Kasim Selimović, vlasnik firme Piemonte, jednog uspješnog trgovačkog lanca i mesne industrije Prima VIP iz Orašja, se pojavio kao ozbiljan investitor, otkupio hotel od Agencije za privatizaciju i uložio značajna sredstva da bi hotel bio u današnjem izgledu. 90% sadašnjeg izgleda je novogradnja, jedno 10% je izgleda koji je hotel imao prije rata. Hotel trenutno raspolaže sa 150 kreveta, imamo atraktivnu ljetnu baštu sa 150 mjesta sjedećih i unutra imamo 3 sale gdje možemo smjestiti preko 200 gostiju. Također raspolažemo i sa konferencijskom salom koja omogućava da organizujemo razne poslovne skupove. Najčešće su to ili izvještajne skupštine ili često nam dolaze ljudi iz srednjeg menadžmenta gdje osim tog poslovnog dijela, poslovnih sastanaka ostanu i na spavanju, mi im obezbijedimo i hranju, tako da možemo veliki broj sadržaja ponuditi raznim vrstama naše klijentele. Pošto je hotel kompleks Muška voda dislociran od centra grada nekih 12 km, naša ciljna grupa gostiju su organizovane skupine. Najčešće su to udruženja građana, udruženja penzionera, sportski klubovi. Mi za ovu godinu planiramo izgradnju bazena sa spa centrom, već su grubi radovi zemljani,
ta lokacija je iza ovog dijela i nadamo se da ćemo zahvaljujući njemu privući i veći broj gostiju. Pozivamo sve one koji nisu bili na Muškoj vodi da učine to u što kraćem roku. Neće se razočarati. Vidjet će da je to sad jedan novi ambijent. Veliki broj naših gostiju se vraća jer su nekad u djetinjstvu ili s roditeljima dolazili ovdje jer je uvijek ovo bila posjećena destinacija, a sada će vidjeti da to izgleda malo modernije, da postoji neki novi sadržaj, da je menadžment hotela se potrudio da za svakog gosta damo neki novi sadržaj, neku novu uslugu.